Alright, the temperature is going up by 1 degrees. Tara, kuyogi ko as i-try na ko ang top-selling electric car globally, ang BYD. And for today, i-try na ko ang BYD ATTO3. In the same way, I'm so excited driving this electric car. Excited sa kayo ko karon because we are going to Kumedor to try their grilled Ginabot because it's the only grilled Ginabot here in Cebu. And of course, first time na kumabot nito nga time. So, ali, kuyogi ko. O karon naabot na kita sa Kumedor using the navigational tools sa ato ang BYD ATTO3. Okay, so while waiting for our order nga sa Kumedor, ato sang i-discuss ug ako ipakita ninyo unsay specs sa atong BYD ATTO3. So number 1 anita sa atong exterior, makita nato nga wala gid siya grills actually. Ngano wala siya grills? Kaya of course dili man mo init ang makina. Dili parehas sa ato ang conventional nga gasolina ato ginagamit or diesel man lang. Nga mo init siya. So now let's go inside. So as we go inside, so di ba premium kayo siya og finish nose when we open here. So since musulti tang open, ako ding ipakita how to open the door. Kaya na-amaze yung ko ganina. So how you open the door na raoy, amazing. Kasi si speaker nga na. One thing ako nabantayan sila hang door, you can put your water bottles of course, anything. And it is quite stretchable para kung sa ibutan ni mga water tumbler, kaya everyone nag-tumbler na ba ya. And I would suggest you should use tumbler also, kaya to lessen the plastic and save the turtles. So tanawa, guitar straight sa Jawi. So kung ma-board ka sa traffic, di ba? Then, let's go also to their seat. So their seat is adjustable, so it can go forward, backward also. It can go down, it can go up also, di ba? Mubuk pa. And sa back also, so muna siya reclining, declining. Kasi tawag sa reclining, opposite sa reclining, declining o reclining ka na siya. And of course, sila hang manubela, stable sa ni siya. So, ato lang i-open. So, it is hydraulic, it can move down, it can also go up. So, nara siya, then go up, down also. So, diba? So, grabe ka comfortable. First thing yun ako na-notice, well, kay electric car yun siya, wala gitingog ang sakyanan. So, honestly, naglipog gali ko kung nag-on na ba siya or di hilom kayo siya. And even the aircon, ang aircon rin mong madunggan nga hilom sa kayang aircon. And speaking of aircon na lang, I'll say it right away because everything is voice command as we mentioned. So, nganhi, pag set atos temperature, pwede ra yun manual, o pinatipislit or pwede ra sa yun voice command such as, hey BYD, can you turn the temperature to 18 degrees? Got it. Setting the temperature to 18 degrees. Diba? Tanawa. So next also, of course, with the music, you can also pair it with your phone. Okay, so pwede niyo i-connect and tanawa sa ato ang phone. Okay, here, ako siya ibutang nga ma-shock din mo kay si. Diba? Naa siya wireless charging. This is amazing while driving your car. Naka-charge siya kasi muhang phone. Well, naka-pair for your music also. Ang atong design di ay because this is like part of the ocean series. So, mura ka siya. This represents the water or the waves. And kani siya ang sand. So, diba? Perfect kayo. You are in the beach while driving. So, economical na siya. And it is so tropical pag yun. So, here, everything is touch button. So, park. Also, of course, reverse and drive. And here also, everything na naangan touchscreen na sa siya when you drive. And as I mentioned, everything is in voice command. Pwede na dyan ka makigstorya kung board mo ang life, ikaw lang o sa adin gawin makigstorya na. Pwede na dyan ka makigstorya ni BYD. And pwede obedient kay si BYD such as, hi BYD, can you please open my window? Oh, diba? So, since ako yung nagstorya, ako ang window mo yung open. But actually, I can also say, hi BYD, open all the windows. And open na dayon ang tanang windows. And of course, ato ding i-close. So, pula na dyan kay ta. Hi, BYD. Close all the windows. Oh, diba? After closing the windows, then, ari sa din ta sa atual. Na siya feature nga ganahan dyan kayo nako. Hi, BYD. Open the sunroof. Isn't that amazing? So obviously, if ever this mo gana sa story, everything is also in the touch button. Pwede sa gano'n siya open using this. And i-close sa gano'n nato siya using a one touch lang yun. So nag-close siya. And of course, tara, kung gabi nakibasahon. Okay, so right now I am sitting here at the back seat para makita mo sa iyahang distance. So dakura sa good siya clearance. And actually, nasa siya mga pockets here sa likod. And here sa back seat, of course, nasa siya own ventilation. And nasa yun siya Type A and Type C nga charger. So pwede na dyan ka ma-charge here while naka sa likod sad. And of course, nagyan po siya ambient light. Pwede mo siya paungon. Then the door. And of course, ang gyapon string. And wait, na siya kuhan here. Wait, oh, nanay cup holder di ay sad here. Wait, anak.
We have coffee, chill, and watch also movies. And karon may pakita na ko ang iyang likod kung unsay masul sa iyang compartment. And before ta mo-open, I want let me put usay meaning sa BYD. So ang meaning sa BYD kay build your dreams. So diba? So let's build our dreams with BYD. Naabot ang tanan sa Kumedor sa Red Coco Town here in Maribago, Cebu City. And they are here because they are known for their grilled ginabot. So actually, this is the only grilled ginabot here in Cebu. So isa nasa kita ng ginabot to, pero ang ilahan ni it's quite unique and it's quite new because gisugba gyud siya. So ano yung ilawan na nato? In fairness, mas lami kung gisugba siya pero mas juicy siya. And of course, aside silang ginabos, daghan sa visual specialty nga ni they are a fusion of Filipino and international cuisine. And of course, yung makita sa ginato, naasad sila chicken inasal, naasad sila calamares. They have this puchero also. Nila puchero, it's either pwede ninyo isabaw or pwede sa siya isisling. And we're having the sizzling puchero. And if ever healthy, hanta naasad sila sizzling tofu. Okay, yan nasad sila yung kanang kangkong, adobong kangkong, naasay sisig, of course, kung naakay sizzling tofu, nasa na sizzling sisig, and of course, sa straight tuna pa nga. And for their dessert, daghan sila dessert, parang ako yung na-amaze nga dessert kay Murag. I think, kung adyo ko kita aning sa Cebu, they have this panboricat alamon. So, diba? Panboricat in next level. Ato dahil i-try. So, ayan. Promukat siya, besh. Nainit siya. Uy, ginit din siya. 1, 2, 3. Diba? Panboricat to, diba? Panboricat, vanilla ice cream, and almonds. Brought nila also here in Kumedor, not only with their foods atong grilled ginabot na gitry, but actually nice ang yun kaayong ilang view murag tropical feels kaayo murag wala ko sa MACTAN, murag wala ko sa Cebu City, and karon kay busog nang kay taw na human kaon sa grilled ginabot sa Kumedor. Ato na ibalik atong sakyanan oy ngadto sa BYD. Okay, so aside also from Apple CarPlay, if ever you're going to use it, di ba naka-wireless charging di ay i-connect na itong atong Apple phone. Pero actually, compatible sa siya sa Android, such as sa try Android Auto. So atong i-click, if may magamit sa dato nga to ang Google Maps, atong mga gipang save na. So here, pwede sa dili lang makistorya ni BYD, pwede sa makistorya ni Google. So hey Google, bring me to BYD showroom. Navigating to BYD Cebu. Okay, let's go. So iyan grabe sang kay ka-amazing because while driving makita sa dimo ang imuhang sakyanan outside or more giyahang position. So see, so if ever it would be in a landscape mode, makita nimo imong likod and makita sa dimo ang imuhang front. Then makita sa dimo ang iyahang 3D. Oh, see, isn't that amazing? But aside from that, kung ato siyang i-rotate, ato siyang i-portrait mode, aniya, okay, tulo ka view ang imuhang makita. Isn't that amazing? So yeah, in fairness, tipid kayo ni siya o gasolina. O di ba gasolina din? Tipid kayo din siya sa kurente. Yung charging is like kung mo-charge siya sa balay, kaya mura na siya overnight. So it's around 6 to 7 hours, then maka-fully charge na siya. Then na fully charged area would be around 480 kilometers. So mura, pila na siya ka-drive on from Cebu to Bantayan. So I think roughly in a week, safe na yun mag-charge ka 1 overnight. Okay, 1 overnight, what charging is 6 to 7 hours. Pero if ever mag-fast charging ka, in which here in Cebu, ang ato ang mga charging stations kay napa sa SM, napa sa Oak Ridge. Di kay ko sure kung masa pa mauban na charging stations here in Cebu. Pero kung quick charging siya, it would be around 60 minutes like yun. So 1 hour lang fully charged siya and it's good to go. This is the same, again, always reminding you to eat in proper proportions, brush your teeth after eating it, just keep smiling. Bye-bye!